tueleze mambo ya juzi uliofanya. Mbona jana umefanya mengine mengi Yesu. Tunasema asante Baba yangu kwa uliotenda. Tukisema tuseme yale ya jana. Mbona hata leo umefanya mengine. Tumerudi kukushukuru Baba kwa uliotenda. Hata tukisema tuseme ya leo, tuna imani na kesho utafanya yaliyo makubwa na mengine Yesu. Tunasema asante Baba yangu.